Ош облусунун Араван районундагы Чилюстун үңкүрү айыл жайгашкан түздүктөн 2500 метр бийиктикте орун алган. Үңкүр ичинде табышмактуу жайлар, суктанаарлык таштар бар. Бирок мындай кооздукту көрүүгө ар бир эле адам жете албас. Анткени үңкүргө чыгууга атайын жолдор салынган эмес. Жалгыз адам же үңкүр менен тааныштыгы жок жарандар чыгууга болбойт. Бийик тоого чыгуунун атайын жол жоболору бар. Ошондой эле атайын тоо ташка чыгып жүргөн адамдын жол баштоосу зарыл. Үңкүр көпчүлүккө маалым эмес, балким жолунун татаалдыгы себеп болгондур. Үңкүргө чыгуу биздин да чыгармачыл топко бир топ түйшүк жаратты. Бийик тоолордун чок ортосунда жайгашкан үңкүргө чыгууга эрки күчтүү, бийиктиктен коркпогон жана экстремалды жактырган адамдар үчүн балким жеңилдир. Бирок мен үчүн бир топ оор болду. Тоонун жарымына жетип алып, оюмду өзгөртүп чыкпай коюшту туура көрдүм. Бирок ылдый да түшө албайт элем. Ошондуктан артка жол жок. Алдыга гана жылыш керек. Акыры эңсеп келген үңкүргө да жеттик. Чындап кооз экен. 3 бөлмөдөн турат деп түшүндүрүштү. Biz hazır Çilüstün'ün ünkürde duruyoruz. Bu Çilüstün'de istoriyası özü payda boluşu özü kızık. Da 4 yolda payda bolutan ünkürler. Birincisi yumuşak gruntlar paska çökkende. İkincisi vulkanizasyon boyunca. Üçüncüsü yer kımılaganda oşunda payda bolup. O kadam taş davrdan beri keliyotkan ünkür bu. Onu bir keçeyle payda boğan değil, lakin oşu davrga jetip baradi. Davanski imperiya boğan maner. Oş, Fergana, Anjan, polностью alay koşuldu Davanski imperiya boğan. Bu Davanski imperiyada oşu Xitaylar bastırıp kelgende Davandagi yaşagan halk şu ünkürlerge kaçkan. Nerede Arap nimeleri var, natpisleri eski. Eski zaman. Oşu dağırdaki nimeler var. Bunu görsen. Bana o eski bana. Bunlar can bana. Tak, bir yaka baskılayım. Tamam, onlar can bana. Tak, eskileri bana turat. Buna. Buna o. Kendi tepesi bas, caz varganda o kısa. O bizi halk vahşi nimede. Halbuki bu Protni pamitli saktaştı bilbeydi. Buna beni de görsün, beni de anlık görsün. Bana o eski yazılar buna. Salsıra kısanız köp jarık buna. Buna o tigi meyerde var buna. Gördün ya? Meyerde sağ görünüp durdu buna. Müzikanı arganlı konuda deyip de verdiniz. İçi караңгы, жарганаттар байырлап кичинекей көлчүктөр, жыл сайын өсүп турган бир башкача таштар бар экен. Ар бир бөлмө биринен өтүп бири кооз, сойлоп кирип жаттык.
Onlar bana kayakka kalan deli oldu. Aşkına çok. Git para çözün. Nasıl anlatayım? Git para çözün. Kızım için Kiyimde ayarsan gene öyle keser. İşte eski canlılar var. Deri var ya. Deri. Tutup kalın mı? Bunlar уже üçüncü zala geldi. Üçüncü zalda уже mağanda üstünde cilerle kökte. Çil degeni yine Fars tilinde 40 degeni. Üstün. Tutqıç dep koyar bizde. Hoş. Onun için çil üstün deydi yani. Yerinde cüzül. Hoş. Neler Mongollar, Araplar cüzül basıp olan o vaqtda odamlar shularga kelib jon saqlaganda boshda qilib bu su ölüden çıkan kanlı su, düğmelerden tamçalardan payda olan suda. Şunda duruyoruz. Kemal ve tam ve boyuta. Normalde şunda duruyoruz. Siz ошондо канча жылдан бери бул жерде ушинтип неме кылып жүрөсүз, изилдеп жүрөсүз? 75 yıldan beri. Bol Yakşı Aravan rayonunun mesine, ülkelerini ben özüm speleologum. Bol Yakşı izildep, sahraniyası da benim de harcı 4 yılı 5 yılı çıkıp ballarını tazalap çıkıp gidiyoruz. Sebebi çıkanda bakaraşka taşlayıp eken, başka kılat eken, oşunu tazalap, balları ekskursiya bulup, pakot bulup, oş siyahtı kılıp tazalap veriyoruz. Азыр биз Чилюстун үңкүрүнөн 400 метр ары тоого кирип чыктык. Ичи үңкүрдүн ичи аябай кооз, ошол менен катар коркунучтуу, кооптуу экен. Бул жерге баягы болгон могу гана жарык берүүчү аппараттын гана жардамы менен ушул жерге кирип чыгууга мүмкүнчүлүк бар экен. Ушу кийимибизден эле көрүнүп турат. Жер менен соймолоп кирип, кайра соймолоп чыктык. Бул жака чыга албай жүргөндөр абдан көп. Суусадык, чарчадык, кийимибиз кир болду. Бирок бул үңкүрдү да багынттык.